Siyabonga langa lethu laphakade, siyabonga sokulunga, siyabonga wena Nkosi lokuphila lokucicima kokithi. Siyabonga wena lolati nokuconza, siyabonga wena loyinjabulo yethu, siyabonga wena longumpheme wethu wekuphephela wekuphumula. Siyabonga Dvala lethu laphakade, siyabonga kuwe wena longumgedze wethu wekubalekela. Siyabonga mboshongo longena yena, siyabonga msinzisi melusi lomuhle lophakeme. Siyabonga our great and mighty advocate, wena losinxusela njalo, losondlako, losinakekelako, losithethelela tono tethu, losiphilisako. Nkosi siyabonga egameni kaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen and amen. Luke 18 verse 8. Agutiwa nasibane Yesu. Agutiwa Funza masotholile mzalwane isikhathi sami sincane kakhulu. Ngitshela ukuthi uyobevela ngokushesha. Kodwa ungabe ngizana yemuntu nayibuyayo uyawukhanza kukhona ukukholwa emhlabeni. Ngabe indvodzana yemuntu mayibuyako ikakukhanza kukhona ukukholwa emhlabeni. Yini Jesu abute lo mbuzo walona mzalwane? Kungoba Jesu bekade ukuthi tinde ikhathi tisahamba tingcinamba temhlaba titawukhula ngemandla lamakhulu. Amen. Bekade Jesu ukuthi impilo isaqhubeka, umonakalo emhlabeni uyawuba uyabo. Uthi lo mnye ubita umfana wakhe uyambuta ukuthi yeyi wena ngiva bathi uyanatha, uthi kucala nami ngiyatha. Usho kumntalo wakhe leka ongacala sisakhula thina. Esisikhathi sihamba tindvo tonakala kakhulu emhlabeni. Tindvo tenda njani? Challenges la tokhipha thini kukholweni abamani. Tindvo letenda ukuthi kukholwa kunga attract bantfu tiya ngekwanza. Tindvo letenda ukuthi kube discourage ekholweni tiya ngekwanza. Indzaba utawunamathela inilalo ukuthi lo Jesu. In the face of the calamities lekhona emhlabeni. Utawunamathela yini? Utawuthi noma kunje uyathi bazalwane sasibuyele ngemude ekhaya kulo Esther. Labantu umfundisi mbathunjiwe la. Bathathwa ngendluzula lematima. Even labo abekho even labo ngalesikhathi lesi. Ababuswa inkosi yabo. Inkosi yabo nayo isebuhlwe. Yabulawa yendiwa njani? Nayathunjwa.
phansi kwembuso lo uthi 13 vongata seJerusalem idibhidlitiwe, iJerusalem ishisiwe. Usho nje lokubhala. Muhla kuthunjwa labantu la. Baseveni basiphansi kwembuso lomunye longasiwo wabo. Sethembiso lesanikwa kuyihlo omkhulu wabo Abraham asisekho sicishiwe nyas finished. Kana bakabude lami kuseta lokuni. Kuseta ini? Kuseta usayini decree. Itside ngelanga lamhla ka13 waAda wonke lohlangana neJuda noma mncane lolo Juda noma lidzala noma ngumfana noma liswane alimbulale ngesibhuku. Lingatshengisi umuso malimbulala. Akube sho ukuthi umnyalo le decree isheshe yasakatwa yendela kuthi lo naloyo atogene imali. Atibuka ati measure against the Judah emandlami uma ngabe mancane hamba yo train. Agijime tinsana. Alungiselele kulala Judah nomhlakabani. Lonke iJudah likahlangana nalo. Unikwe ilicense, unikwe magunya ekubulala ini na. Labantu bathunjiwe nyama sebatawufela kuphi heaven lekhamba ngisho emathambo abo akanawulahla heaven la. Amen. Amen. Buhlungu netingcini embatayembili tanganciphi. Kodwa umuntu lo wamkhetha lo Jesu wamkhetha wathi ngawunamathela kuye no matter the circumstance. Uyathi ngemhlabeleli besimhlabeleli no more turning back. I have decided to follow Jesus. I have lo muntu beka nayivawo uthi ngitimisele kumlandzela Jesu. Uthi no more turning back. Lolukholo lesibitele kulo la no more turning back for whatever. Mordecai athi kuthi lo uNkulunkulu wabokhokho bakhe wesethembiso saAbraham noma seke ngasasiboni siqineke right before emehlweni akhe uthunjiwe ususiwe eveni namkhulu wakhe. Hayi yena yedwa nesive sonke. Yabazalwane lo Esther lo sesigodlwe nakanabatali umntali wakhe sekunoMordecai lo ngumalume wakhe. Bahluphekile labantu kuhlupheka kwalakanyana etikwabo. Kodwa bazange bathi kuphi lo uNkulunkulu wababe lekathi tena udutena labahluphekile. Sithunjwe kabuhlungu ngesibhuku lesikhulu namhla kuphuma idecree asibulawe ngesibhuku lesikhulu. Sife nentalelwane yethu. Uyathi mfundisi uma umdzala uyothi inkosi kumane kufemile kusale abantu ababo. Kutoqhubeka umlibalo yangophi embili. Uma sekuthiwa ndawubhubha nonke ngilele info le. Ngizama ukuthi mzalwane no matter the situation that you are facing. Stick to this God. Kungamiswa aMordecai ezulwini muhlangelanga lekwehluleka kuthi wemukela ngibekahlupheke kangakanani. Ngithi temne waqisha lonke lithemba laqishekile emhlaba bathumba. Kanti abakabude kusethi decree letathi ababhujiswe. Kepha umuntu lomatiko lokholwako lofana sinikwa iexample ya Mordecai. Uthi wanelela nje kuva
ngale decree wenda njani wakhumula tingubo wafaka tenzilo walihuqa ngemlotha uyinibigele akazange tithukuse emenweni noma embhedzeni akazange acaba ngumgedze sitawubaleka yena yobhaca kuphi ngalelanga lamhla ka13 mayifika lena kunjani lokulelanga lekubulawa wakazange wacabanga uNkulunkulu wakhe wacabanga bani wacabanga uNkulunkulu wathi lusito lwami liqhamuka kuphi na walingisana kunjani umbhalo wesihlabelelano se20 bani 1 asumfundzi kuningi bekungafika kuMordekhai ngithi tembe bengathi bukathi ngisabathe nzawo lapha ngabhaca khona imigetse yakhona futhi bekangagijima ngekhonsole elikhulu esigodlweni athi esiphuma idecree usesigodlweni kwenda njani nawo bowukuphi awutinakile ntilo uhlelele kuso sigodlo no he knew uthi lusito lwakhe liqhamuka kuphi afunza verse 1 Ngiphakamisela emehlo ami etinsabeni umuntu lodzinga lusito lobukele Jesu uyathi ukuthi kumele ende njani uma sekunesikhathi sekuselusizi noma sekuhlupheka noma setingqinamba empilweni yakhe into yokuqala ugijimela kulona lo ngumsithi ngithi temne bekangagijima esigodlweni kepha wathi ukuthi Esther ude mandla ukhangelele mandla la ngequlu walona losesigodlweni lapha aphume khona le decree ukhona lonemandla longeqala ngequlu kwaHamane yena la ka-influence ekusiphume le decree ukhona lekanemandla la ngequlu kwaAshveroshe yena losayine le decree lephume ngegama lakhe kwathiwa iphuma kwathi wathi ubona leka mdala wagijima waya kuloleka mdala wayawukhala kuye wayakwenda njani wayawukhala kuye wayawukhala amen wayawukhala kuye lukholo lenda njani kukholwa lokho ngabe imvodzana tinginamba emhlabeni bazalwane ngizitemne katikhethi tinginamba emhlabeni katikhethi tiyawufika noma ngabe ngithi David ayinkosi aphelele ngebukhosi bakhe wakwabhekana netingcinamba wakwabhekana nani his firstborn son afuna kuthatha umbuso wa yeyiwena ekhatsendlini elikhalweni lakhe elukhalweni sitha savuka elikhalweni lakhe hayi kusikhomba ngakhazi angasikhomba ekhashana wasikhomba la ekhatsendlini lekati onke emakona asesigodlweni kuthi angakuphi uyisa ngamthola kuphi amen wakwabhekana nencimana wathi isito lwami livela kuphi futhi verse lusito lwami luqhamuka kusimakathe kusimakathe lonjani lowenda lizulu nemhlaba in every situation you must know who there is God Amen. kude simo lesibucayi kuye ngiyathanza ukusho lamagama lawo kude simo lesi kwakulukhuni kubo Mordekhai nemaJuda onke kwachazana kwelikhulu God Almighty amen akuzange kube likhulu wayungayi kulona lekangani lekungasilo likhuni kuye uma ubhekene nema challenges uma ubhekene nani
lukholo liyati ukuthi ingqinamba itoletha luthumo uNkulunkulu. Lukholo it's an opportunity ethi uNkulunkulu ezulwini abonakalise ingqinamba it's an opportunity, ingqinamba etikwe mfana waNkulunkulu it's an opportunity for God to show forth his mighty power. Amen. Uma sithi wena umnini mandla onke utawuthestwa lokulesikushoyo. Ngekuthi bese sesibhekana netingqinamba sitawuma yini kulomnini mandla onke kulo almighty God. That is what Jesus was asking. Ngabe indvodzana yemuntu uma ibuya kwemhlabeni kukholo yakukhanza khona. Kuthi thina lasithi siyamthanza siyamlandzela sitakuma yini masibhekene netingqinamba. Amen. Sitawuma yini masibhekene nema-challenges. Simthembe. Lendvodza leMordecai lithinte nemaJuda onke abese nawo athatha ifasting. Lesifunze isitori. Athatha le fasting. Abheka kulona lo wabadala. It does not mean just because ubhekene nengqinamba noNkulunkulu solo emandla akasabo akasokhohliwe ngawe. Akakhohlwa ngawe uNkulunkulu. Ufuna demonstrator emandla akhe adakhelele udumo ngawe. Vuma kuba ivesele yekuthi uNkulunkulu adakhelele udumo ngawe emhlabeni. Akazange atakhele udumo ngaMordecai nangalamaJuda. Ekugcineni bazalwane kutafuna siyifunze uNkulunkulu watijikisa njani ke. Ngiyethi lo uNkulunkulu is an extraordinary strategist. Sine bantu we can strategize lamhlabeni. Sibone sichanga strategizile manje ngiplanile ngahlela kahle tindlo titawuflowa kanje kodwa there is a one who's an extraordinary strategist. And that is our God. Amen. And that is our God. That is our God. That is our Father. That is our Father. Don't allow the voices of the enemy. Akazange Mordecai wa-entertain ama-voices of the enemy. Wamlilela Sathane bekakhona. Akazange iyeke amyekele. Ngoba Sathane utangemandla ku-situation yokucala. Bekangamtshela nje sithi buka. Kuphi? Liphela live uNkulunkulu athembisa Abraham kuhlamkhulu. Athi Sathane esweni. Uthunjwe njani? Wathathwa ngendluzula eveni lakubo. Awusiyona bawuhujulwa ngemanketane. Uma ulethwa la eBhabhiloni. Buka kujabula kwakho kube kwesikhashana inkosi sithi banise sangweni layo. Ngaphebeka sesangweni Mordecai. Your joy is short-lived. Kude lo uNkulunkulu bekamane nje akuphandla ngedust emehlweni. Akazange konke lokwavuma uku-entertain. What's in your mouth? In the midst of pain, in the midst of calamities, in the midst of grief. What's in your mouth? Ngiyamathi lo wandala lisolakhe kalisuke emhlabeni lifuna labalungile. Wathi ngendanjani ngidawuya kuye lona lekangidala lo mnini mandla wonke uyati ukuthi sitawusinza kanjani. Sitawusinza kanjani. Move phela masekathumela imessage Esther. Esther. Ungahlala ubenzise kuleso sikole. Kodwa khona indlela esitawusinza ngayo. Ngiyiphi indlela yeMordecai uthembeni already wena uslave. Uyini? Sicila wena.
Wamlalela mani athi bukana la. Kathi sekuhlupheka kwakucala. Ungavumi. Ungendi njani? Just I will wait upon they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord. Teach me, Lord, to wathi labo labaninzi yakho wathi uNkulunkulu ndamenza ngisineke kwangathi washo njalo Mordekhai amlilela Sathane wathi get out of me Sathane lo nkulunkulu lona ndami lithi iBhayibheli wase uthatha imatshi walitsabula lelive leli labathi batawubulawa khona there shall be no more kwangathi makethi sane matshi sengiyambona kuthi wathi wona uNkulunkulu letinyawo tethu live lapho siyawunyathela khona silidlile akazange lidle ngibaleka abangiduna nkulu thereafter nguwe lithi wadzabula waze wavimbeleka uma kafika emkundlweni yesigodlo wasuyakhumbula athi ngifake ingubo tekuzila ngeke ngibone esigodlweni nenzilo ancanzeke kodwa wadla konke nalapha wafika emkundlweni abita lo nkulunkulu wakhokho wakhe. He will never fail you nor forsake you. Usho njalo umhlabelele lo nkulunkulu lesimkhondayo. He will never fail thee nor forsake thee. Wasibeka lawo magama Mordekhai. Wasinyathela ngemandla mphefumulo wakhe. Wanyathela akazange aretreat abhaqe endlini yakhe abisethe ingubo athi angifunje bona umhlaba ngoba umhlaba ungilahlile umhlaba ungiqhithile umhlaba ungikhafulile no akazange akusho lokho yayikhona yonke tathi khona tonke izathu tesibeka ngakusho lokho idecrease ebusweni bakhe idecrease esandleni sakhe nayo unikiwe siwena nawe deserve to die. Amen. Amen. Gocha wagene imali wanyathela walitsabula lelive. Amen. Amen. Wayitsabula ini lendzawo yaseshusha. Amen. Lokho lithi I'm not going down kungandla icarpet. I will stand up and believe and trust in my God. Ndawunama tinhlupheko mzalwane suppose ukuthi tikusonze closer to God. Let drift away from God. Ubokwathi usikholo lwakho ngathi liyacela. Lukholo luthesta ngetinhlupheko. Lukholo luthestwa ngani? Ngetinhlupheko. Oh yes. Asikafunzi nani linakunjana livi lelithi njengekudla khuluma amagama aJesu aphuma emlonyeni wakhe njengekudla kuvangwa ngesiswayi nathi sivangwa ngani ngemlilo sivangwa ngani uyafika isikhathi sekuvangwa ngemlilo empilweni yakho empilweni walokholwa kuyafika isikhathi sekuvangwa ngemlilo. In fact lokubuhlungu umzalwane uthi noma uyakholwa noma ukholwa sikhathi sekuvangwa ngemlilo usifikela wonke umuntu. Muve phela Jesu makathi bekunemadodza lamabili lenye yakhe esihlabathini lenye yakhe edvaleni lena le yakhe esihlabathini urepresenta ukuthi beyingakholwa ibukene netinto talelive.
ayizange izindle ngaNkulunkulu wayo, ayizange seyimconsider uNkulunkulu. Lena le yakhe ekuvaleni umfanekiso wemuntu lokholwako lekatiko sisekelo sami ngibani na uNkulunkulu lekangidala ukhona lezweni ngiyawuthanza yena ngibuke yena ngilalele yena. Kodwa Jesu makakuteka lenzaba abazalwane ngithi mina ngimangikhuluma ngayo ngithi ye Jesu kube lenzaba yatekwa ngimi nebengase lesihushu represented inhlupheko lesihushu semoya lesimatima safikela nami bekapha esihlabathini no kasho njalo Jesu uthi safika sabafikela bobabili. Amen. Kude umuntu lotelwe phansi kwalomthundo welanga langathi ngiphume etingqinambili. Angikhathani noma ngabe usetulu kangakanani. Angikhathani noma ngabe uphansi kangakanani. Amen. Amen. Tingqinamba temhlaba nato kuye. Inzaba wenta njani mawubhekene netingqinamba. Imvodzana yemuntu uyakukhanza khona ukukholwa ibuta mina ibuta wena. Ngoba ngithi lena kumele sidemonstrate ukukholwa ngetikhathi tenhlupheko. Ngetikhathi sibonakalise ukuthi siyakholwa. Ngithi temne sito la Mordekhai bekangagijima athi inkwenge makutubana esigodlweni. Afika sithi ngibiteleni Esther. Aphume tele. Amthathabisi. Bokuphi maphuma inakho njani. Uyathi mzalwane umfundisi wami ngimangele mina mangifunza lenzaba Esther completely a dark. Ngikuthi kushaya i-decrease eyisakatini futhi akathi lutho. Akathi yini? Akathi lutho Esther. Kwathi ngikhuluma nebafati. Kusiyabona ke bekuphishana nalendvodza. Ayikho indvodza iyephi. Yathi basisita kwenza le malanga nini bani mfundisi ngoba vele ngabe ngambuta ngithi ngimbuta kuthi uleni. Athi thathela imoto yakhe wahamba. Indvodza ithatha umfata ithatha iliphoyisa. Umuntu lona 32 ematini asengimhlebelele. Bawungekho makakhulako. Ukhule environment ungathathi le environment yakini bese sotoyifaka la kulo. Neke umkhona 32 ematini neke umtshintshi. Umuntu nje lona 32 ematini. Boyephi ukuthi imvodza beyephi. Akhulume emanga mfuna. Funa ngathi ngoba uma ngavela ngathi bakini bathabuta la ke. Yey wena unemanga. Uphethe le selfish nakunjana ego yakho nje sena ufuna controller lo. Yey wena yekela lo muntu. Bonga ukuthi uhambile wabuya. Bonga sonke njani? Bonga sipindvodza lena. Ayikathatha nina ayithathe umfati. Uma bayophelela kangayibuthi asiboyephi imfanelo. Ephela. Ayikathathi unina. Ithatha umfati. Ayunini. Uyinkosi yakho ngayibuta nje. Boyephi. Ngiyabuta mina singayibuta nje inkosi. Ngaqala manje ayikasho iBhayibheli silamadvodza ngemakhosi ethu thina bafati. Ayikasho yini? Lishito. Manje inkosi yakho uyibuta njani sibeyephi? Uyathi bantu emhlabeni umfundisi uyathi ukuncane lokubhidlika umtshado manje. Uyathi tinto letingakhulumi ubone into yikhulumile. Uhlushwe yini lo muna 32 ematinyo sofuna wena a report la kuwe. U report akuthina.
ngite stress mfundisi wami noma ngabe umlangani mana ke khona nyana uyatatela nje uma kuseka uyahamba ha yebo ngosawo sokhona Nkosi nako nje ngisho akusokhona Nkosi yini lengangivisa buhlungu lapha ngiviswa yini nje buhlungu lapha base bashaya umthetho bathi incingo dala wakubona kuthi licingo lemlangeni neke ngilibuka vele yathi libuka kuthi nani ufuna kwathi uma ungadi kodwa uhlushwe yini manje bamba bade mfundisi indvodza mangabe iganiwe ikufihlela isukuhlonipha isuka kanjani ihlonipha angifuni umfati wami out manje awujabulile wena singehlonishwa kwekhaya ucelebrate ngiyazi ihambile bona lotsho lokusala ngiyahlonishwa kwekhaya sayigudulutela muhla udiscover inhlonipho iphelile cethe nguwe awusona boyiphene ngisithi mina yathatha umfata izange thatha eliphoyisa yathatha umfata izange thatha unina i-accountable uma uyabona nje ngalenye ilanga kulomnye iminyaka kusafika le tinto leti angisine singadadi batali bethu bebangathende tinto leti i-Mother's Day hawu Nkosi awusasho nje ngithi happy Mother's Day wenda njani umva kangwane what's up kabe noma kwami yaphela lapho nale conversation akoba bethi singiyadlala vele ngokusuthi uqinisile vele nguma kwami vele uthi akaqinisini bazalwane nguma kaphela awusaphi Mother's Day waboma ke bantu ufuna yokuma kwakho simako wami happy Mother's Day mina abantu abagwe wena bakule batosho happy Mother's Day kuwe sangakwatana ngikwatiswa yini ngoba ngumtshela imaqiniso vela ngisiye emakwakhe amen esitakazama iphikisha indvodza usayinele decree ngoba kuthiwa Mordecai wase uma uchafunza chapter 4 wabe sithumela icopy late uthambani unika Esther awazange Esther usayinele decree lana kube bengimnawe lelelelele indvodza betawumanga kube bengimnawe imbela betayistekeli betayishukifu amen Esther wathatha ikhophi umuntu vele ukholo wenda njani wathatha sizilo wathandaza amen lusitolo wami liyawuqhamuka kuphi magama lemeli akhulunywe ngumuntu lomukele Jesu sekabhekene nengcina athi ngiphakamisela emehlo amdithabe lusito ngiphakamisela inhliziyo yami umphefumulo wami ngiphakamisela ngidizika kuwe Nkosi ngiphelele kuwe kude enqini lusito noma bebangathi luyatholakala neke ngiye lwami ngithola kuwe kuphela nange amagama engilokho washona edolweni Esther wabeka emabele eqeleni Esther bikhona ngimningi standard sanamhla khona bekangakwenda bengaconza ngqwe uyathanda phela Esther lesikudolweni ukhethe tonke tintombi 127 prophecies imibuso emave
ligama lokuthi prophets bekungemave lawo wakhethwa yena tonke tintombi tenza utalayiniswa temiswa wakhethwa yena uyathandwa esigodlweni uyakwati lokho kodwa kazange asiyophikilishana nendvodza lokhu kwendeleni wayifunza idecree ibhaliwe ukuthi lonke liJuda libulawe ngaphandle kwemusa dilungiseleni endani njani yasho njalo le decree dilungiseleni ngelilanga lamhla ka-13 wa-Adara inyanga wonke umuntu ohlangana neliJuda lobona liJuda akene njalo akalibulale ngaphandle kwemusa isho njalo yes wayifunza Esther le decree lebuhlungu kangaka wathatha ini wasesiphakamisele emhlabeni enzabeni lusito lwami liqhamuka kuphi lusito lwami liqhamuka kusimakathe lodale lisulu nemhlaba amen lodale ini na Lizulu lodale lisulu nemhlaba 2 Corinthians chapter 4 verse 9 wathi kuthi tindvo emhlabeni tideterminwa uNkulunkulu noma sekuthunjweni it does not mean uNkulunkulu songahlile uyayibona le ngcinamba lokuyo akusho ukuthi uNkulunkulu kulahlile ngilalele Joel Austin umbusisile uthi Michael Angelo semati sonke artist uthi wanikwa inguzanguza elitshe lalikelaniwa phambilini lababili kwathiwa nayo inguzanguza elitshe badani inkosi Davide kulo laba babili balibuka lelitshe basilelitshelele kudinto lesingayendana kudinto lesingayikhipha kulelive bala i-assignment banikiwe bahamba project wefika Michael Angelo lelitshe lalingakhanzanga lalirafu lalingqolile kude kuhle kulo wefika Michael Angelo wenta njani wasuthatha ichizo waliqala litshe walikota litshe walikota litshe walikota litshe wathi waphuma simanga egcineni i-masterpiece babikwa abantu benzawo kwa-invite ama-dignitaries litombulwa litshe bathi mabalibukako yewe wathi lomunye wami kude Michael Angelo wente njani wathi Michael Angelo wo ngibe nevision yenkosi Davide kuthi inje ngase lelitshe ngiqonza kulo ngqo ngakhipha konke lebekungasiko Davide la kulelitshe ngashiya Davide lethi nginambambambamba tidokfu usufunza lelithi ikhanda senibani mfundisi kuhlalela lithi we are wonderfully and fearfully made uNkulunkulu wasakha ngebuqiko lobukhulu uyi-individual nje wakha wena ngebuqiko lobukhulu noma bangathekhaya kini suka lapha lesihlifi sane sempumulo yeyi wena akusiso sihlifi sempumulo le yakho amen akusewona umuntu omosicathulo amen you are wonderfully and fearfully uNkulunkulu makabuka kubuka i-masterpiece
Michelangelo wabuka Davide wambona imasterpiece. Wasiqota konke lokungasiko kuDavide kulelitshe. Wathi ngikhipha konke. Isike letinhlupheko naletingcinamba disuke titoqota lokungasiko wena. Dishiye le masterpiece uNkulunkulu kayidala. Tivunyelwe uNkulunkulu kuze kusi amakabubuka abone le masterpiece lekayidala original labo. Wena kwakho wenda njani? Funza le verse mzala. 2 Corinthians chapter 4 verse 9 uthi. Siyatingelwa kodwa uNkulunkulu akasilahli. Akasilahli uNkulunkulu. Kwangathi lamagama ahlala kunakunjana kuMordekhai wathi siyatingelwa Nkosi. Sesiguqule sesithi nyamatane. Tinyamatane inyamatane phela letingelayo. Wathi kuJona Nkosi neko sisilahla. Ngiyathi noma sisekuthunjweni, sisekudzabiswe, sisekudzingiswe lokubuhlungu kangaka wena neke awusilahli. Wabamba lamagama nakunjana Davide wawabambisisa wathi ngawuhlala kuloNkulunkulu neke ngilulahle ikholo lwami ngitawula wanalo ngivume